إله إلا الله تدور جرونا وبالحق أنزلنا وبالحق أنزل ما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان شفلكو من الذين من مغولا خافون ما من مصر على كان يمر كم فم يوني أنعم الله يوشع الكلم ولكن موسوان لوني موسوان لي من ني مسوچي kugata makana gelon galala yawdon ala ne malige عليهما omo filengani tangai ادخلوا لبابا aido dugu dafe عليهم dugudengan فإذا دخلتموه nadona akono nana فإنكم ikadogo au غالبون aw isebawde ni alaka deminye وفتوكلوا aka jigida على الله alaka إن كنتم naukera mu'minina limana jonye قالوا uko يا موسى musa yo إنا an لن ندخلها an tido dugungono أبدا barabara ما داموا ka kana gelon dumalento فيها akonnana فاذهب taga أنت eyere وربك ini make فقاتلا agata keleke no إنا oyemma jumai doko ikoroke harun doko ika ala inna an قائدون yisigi bawde hauna yanno qala musa go ربي nemma إني ne لا أملك ne de foy mara إلا نفسي fonyerede وأخي anin balmake فافرق ika faramasalige بيننا aunce وبين القوم ani mogoce الفاسقين noli he fasiruye قال alako فإنها igara dugul sunumai محرمة aharamalimbe عليهم ukan gadu ala 40 binani سنة asan يتيهون hala kanu bi kunasiri الأرض dugolola فلا كاس farsaki konondodo ngawo web sambinande kala ekana dimi على القوم mogoka alfasqina min dina bawi والتل ugumetlenga tama wisi katama ne dugu bijet mami ubora ro me basru ubende no tlela katama wulla yoro mi wuyero soroy no sira katama uyadam na yoro mi wuyero soroy والتل نبأ ابن آدم ala be dugu kolo munu koro haruna ani musa o fatura kuma kolo ina musa fatura haruna temenen go ni sangili doko musa walliri malaka sham yushau odu kumbe nyefe ko musa balla shami waqti jangre nam ko afatle ukum maga kaburu don doko ko musa ne haruna uyu nyi singata kuma ma ko mada mai haruna in fatura abalmake musa ko ya sudon ثم الرجاء إلى ko قومه be asgare to raga mogoma قالوا uko قتلته لهب ko musa ya faga de bari ba do ko on ba fi ibado ko akokade onye o de ko so ya fa فتضرع موسى إلى ربه musa ya do ma cin kelaw bi sori balmo ni yogon ce de ka ubla yogona jakwala le de fogunde haruna ni musa ce bari kanun de kama haruna kere kirai musa de kun kirai maler de anyi alafi aka haruna ci musa yi da maka sikata mama فأوحى الله إليهم alai wahidama أن انطلق بهم إلى ko هارون taxanu ye
إلى هارون kadro harnama فإني بائسه mina kunu فانطلق بهم إلى قبره ataranu ye kadro qabruma فناداه يا هارون aya wele ya harnu فخرج من قبره harna bora ga qabru kono ينقض رأسه aba kungulu lama قال أنا قتلتك akoyela ne de yi fawa قال لا akwai ولكني مت ngan saran yere madi قال فأد gosani jidaroma وروي أن موسى ya lakali ko Musa خرج abora ليقضي حاجته ko abita makunyala فمر برهة atimnani jamakuluye من الملائكة tamini malkaula يعرفون luba laka qabru do sin لم يرى شيئا ama foye min kanya ye ولا مثل ما في ama fen yona min ba kono من الخضرة kamini chenyala والندرة ali nyonyala والبهجة ani kumana ayeko nyumana فقال لهم يا ملائكة الله ko ya alaka malkau لم تعفرون هذا aw القبر bin qabru shi mun goso فقالوا لعبد ko كريم ambika shi jondo de min kanya amabolo فقال ako إن هذا العبد لمن كوني الله جي. بمنزلته abi joro bala kabala rode malkau yere de balaka qabru shi ما رأيتك اليوم آسا ma foye min gany gombi chugo مدجاء ma qabru ye min ci gany gombi chugo فقالت الملائكة malkau go يا سفي الله ya alakan nyon senuma أتحب أن يكون e لك ba fe akakiyewa قال وددت akonne unatade قالوا فأنزل ko eki jigin واتجع فيه iki da akono وتوجه إلى ربك kumana kinye singa timama قال فنزل ako Musa jigina واتجع فيه adara qabru kono وتوجه إلى ربه kinye singa ta amama ثم تنفس gofa nina kilila أزهل نفس nina killan nogmana فقبل الله do ka farin goy mari ni do ya qabru sin wuda la kalaji salama to ti so magui na binya ka binya de ne de ka fa ale ka korobo ko ni ka dala ay nga Musa yi da kono فقبل ala الله senaga nimina الله ثم استوت عليه malaka ye buguri da kenye akan وقيل إن الملك dogo malikal mauti أتاه ananama ni بتفاحة pomwe من الجنة ka bor jini فسمى ayo sumusumu فقبل الله روحه ko ala yi animina وقيل إنه روي أن dogo ملك الموت ya lakali ko malikal mauti جاءه وقال له ona na musama أجب أمر ربك ako imaka nyamara kala lamina فلا تم موسى Musa ye malikal mauti aya nyeci الله أكبر فقط aya gusa nyela aya nyeci ففقها ni ya yamba fo hadise sahara nan khibare ni hadise sahara malikal mauti ko ففقها نعم. ملك الموت يا malikal رب mauti ko ya ne ma إنك أرسلتني إلى ne عبد ci katoro لا joma يريد الموت sayamanda ide وقد فقها عيني ayenye reci وقال فرد أكو- الله تعالى عينه ko ala ye malikal mauti nye sagama وقال له ارجع إلى akwa ma عبدي sagin katoro nga joma فقل له ika fo الحياة aye ko la kwa bi nyana de nyinwa فإن كنت تريد الحياة na ya suro bi nyana nyini فودع يدك على متين kuma na yi bolo da على متين turakola فما وارت يدك ni bolo sera ka shi hake min datu فإنك تعيش بكل شهر ibi balo ni o shi kelengelena bela jelenye sangelena الله أكبر. ثم ماذا Musa ko yalaw ماذا no o shi sanyeti bana tuma mumboko قال تموت ala koko ibi sadire قال فلانا من قريب akon atinya oksako anga ala mena nay watu surunya singele قال ربي ningu mina chunga ko dugure الله أكبر. nam قال ربي akon nema أديني إيكا نيجري مقدسة kamin dukolo la dukolo min senale du رمية حجر ni farakir nuko kele hake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kira ko sallallahu alaihi wasallam لو أني عنده na kunya soro nabi yanno لرأيتكم wallahi قبره kum be ka kabru jiraula إلى جانب التوري abe kulu kerefe عند كسيب الله cencen bilen yorola ورواية faqihan liman mutmut nam ana nam bismillah واتل ika kalange عليهم ika moga نبأ ابن آدم adam adem fela ka kibaru yala بالحق ni tiye إذ tumami قربا قربانا nu ye badulu fengere وتقبل ye minalige من أحدهما
kaminu do la kelenna ولم يتقبل nguma minaninge من الآخر kamini doinna قال yananga senu ikado kafu Musa ruya anna Allah nabba yusha'ab ba'da maut Musa alay yushaw ken nabi mai Musa fatulengo ayu khibariya kafu ala wunya mariya ni kana gilun kileliye uya chintriya uya bayanyonya فتوجه ببني إسرائيل أينيسي نبني إسرائيل كوي كتا أريها روما ومعه تابوت الميثاق لا يدوك كيسو وفراغا وحات بمدينة أيرها علم لكرا ني أيرها دوغي كالورو فتحوها يدوغي ندايلي كالورو بلنا وادخلوها ودونا كنو فقاتلوا الجبابرين ويكنا جلو انكلي وهزموهم ويوكاري وهجموا عليهم وچنوكا يقتلونهم وكلي وكانت الإصابة من من الجماعة كلا كمين بني إسرائيل كلا يجتمعون على أنق رجل وبينهم فرانيون غما كلين كانا وباغوسي وكان القتال يوم كلي كرا جمدون فبقيت منهم وقت فتنين تورا وكانت ما دام دو فنا تورا كمين مغولا وكانت الشمس كلي سوريانا كلي بيبي وتدخل الليل سيبيري سوبي دو فقال أكو اللهم ألا الشمس إكات لسا جنكا فقال للشمس أكو تلما إنك إبي ألا كباتو دلا وأنا في لفنا بي ألا كباتو دلا فسأل الشمس أياني نتلفي أن تقف تلك جو والقمر أن يقوم أياني نكالوفي وكا بولي تويفلو حتى ينتقم فو عليك تجد سرا على جغولا ين سيبري دونغا دون فردت ويت ليسا نعما ويجير لك تليلا إيركلنا حتى قتلهم فا يوفا وبلاجلي ثم تتبع وكفي شامي فاما وتغران يغلنا قتل منهم 31 أي ملكا فاما بسباني كلي أتغران لولا وبفغا حتى غلب على جميع فو علابنا كفنغسرو شامي دوغلو فابلاجلينغا سارة الثاني شامي بلاجلين لبنا بني إسرائيل لغاو بلو فرق أمالقا ayaka barakela utla shame kirewla ثم مات يوسف gobe yisho afatura ودفن بجبل إبراهيم uye asudo Ibrahim ka kulula وكان عمره 126 asikunye سنة sankeme ani muga ani woroyi وتدبيره ay minke bani Israel ka ko udlalla Musa ko fe okera samga ani woloblai وقيل kutlema dilika jo mashika ka ko yishoyi nga tile joro am ga nabi nyimay sien fla koma bi fo chokomi dingi sedon tumami na le na ga jamat deguna kabala asa salima fukat lebbi ala etle segama fo aga la asa sali ani sanna ile su tumami na e sere na likono وزير في wi رواية jidilike sendo la Ali bin Abi Talib ye tumami ni kira kumbi sinogo على فقر na kungulu dalin gumbi alawruka ولم يكن صلى العصر ya suru amal asartali فما استيقظ tumami na kunna alima kunu fiu fukat lebi فقال النبي ala kira go اللهم إن عليا في تاعتك ali be ka batula anika kira ka batula فردد عليه ikat lesaka ma faga la asartali naam bismillah watlu maulamine ka kalange ika muguka adama den filaga kibaru yala no habila ni qabila bi mafunyo surto mon yonche balmon wati be ko de be chu ni yonche ko bla yona ni chie tumami ye baduli fengere ye minalike kamino dola kelenna oma minalike kamino doinna ako wallahi nabi fa balmango nindote ala bi minalike kamino ala islam jumdela ni ibolo fense kana nema Igin fa nema ke bolo fense bae kadru ima kumbi fa ne mitra alani alami dambi ndaba mai awawu ay kononyi muga ayudeke
kone mugai ay dembi nani de soro ola o dembi nani che mugai musoma o itai tumami ni qabilu ye habilu fa che kirata ni gonondo musoma ngela mugai o ni yoro de la don gela ko ay kononye mugani kilena soro ola o kononye mugani kilena ko uye o de togo da ko shish ko o shishin ko o de nabi mai ya fam karamo ye wulga joge ko yala shishu ye nabi mai chogodi adama dendo be ko yala shish ko shishu ko nabi mai foyde nuhu ni adama she ibn usaymin ala ya tesiro kuma la ko sobe kene mo ko nabi mai be adama na nuhu che ki ngalo digi bon ala ya tesiri kana na ka dalu ko sobe dan ngalo ya jira ko aka nyema jodo ni ay dalu minundi dan ngalo fana no ka dalu ko ata bali alit ga aya minu fo ko lu ta bali nabi manga yenno ata bali refana kitabu kay yenno ngo ma minu gondo akuma gacha be make shish ka nabi miyala ka fo idrisi alebe isa ni alebe adama ni munnuhu che alema so fanama akwa dalu jele mbale bolo ko idrisu nana nuhu ko fede bon mbe kuma we fo ya be don gelo nyonche wala be magi kelenga ala kwa awo odo ko so dom shishu ko amasinga son ka anda falati awo nam o tugo la sa aya faga ma fo ya don nyonche sab qabila ale balamuso ngunje kan bo habila ale ni min jigna nyogon fe qabila de kunganga o furu bari aw minum bora kono kelena aw de furu nyogon ma bon abe nyogon muso de furu ni meni flani muso furu ni fana be ni flani muso furu akumeke o chuko de la nga qabila mason habila balamu musoma habila sona qabila balamu musoma ko ga nyogon kiri nyogonya kadalama habila ikado gafo ale kunye ba maralay ale ba nyuma saxaju nyuma ale odi alama qabila kunye sinekelay ale ka nyo jugumang awle ta ko odi alama tasuma jigina ayasur o wakati o ka bati min ali tamansi ko tasuma jigini le ajigine ay habila ka sa jigita ko ojin wala ayelena noy ko odi keraka mana ismail walma zabihu odi keraka ko kuma bo ga qabilata umamna qabila dimna odela akombi fa habilu ko fani bagarama de minani ni mina baliya be ala de bulu ala be minani ke kamini ala insran jonde la nam niya ne uridu ne bala nyini antabu'a igasani bi ismi nin ne ga junubuye wa ismika ani ne ni antabu'a bismi ne ga fagali junubu wa ismika awa ibe saginoyi ani ega baraju ke junubu fatakuna ibike min ashabin nar tamini tasuma dungewe dhalika akomi nyoye jazaa'u zalimin oni doni jelaw saraye fatawa'at nafsuhu qabila ninye masirlige lahu aye qatla akhi abaluma ke ga fagalila wa qatalahu aya faga asba alabana al khasirin ma bunu ne undoye asallahu quraban akmana nyunala sangele ata don aba sudo njogomi ala engana kono che yabahu obe sege lige iladi dugolola yahu na soni
wala na awa dagolo e abika lama bugu golo lama fuka dingeshi lirahu yalla sana jirali ki qabila la kayfa chogola yuwari sawat akhi na babal masudo qala qabilu go ya waylata ya nega bonebe ajazitu kenyina akuna gage misra hadha alquran ngana nyonai wari sawat akhi membal masudo fasba alabana min annadimin ni sabaa do ya donni ga sangelen gonnana ya hali kono be fem nyero ne tenyodo ya jani ma fadura ni fadul ko fole dugolo ga abi ke chugo itado ko bi dinga de shendron ka jakabu ye ka do akono mona ningeli ka do ka fako awa ayasuruni to adama tinyonga dugolo yin abora chokola abika tufa abika lama le bolo bla dugolo e sui jolimi komi na ba bi jimi jogomi ala wele qabil ibal makibe mi habil akonda rodon neta kolo sibai goyi ala ko ama ikado ibal maka joli ibal maka joli layuda abengwele kamin dugolo la muna ibal mafaqa ako ajoli be mi asro ne afaqa ajoli kumbiye ala ye haramele ka dugolo kan kata odonna aka joli mi nin kofe bada ay dugolo te joli mi blede ni joli bona dugolo kan jugo mi ibita sura kan jugo ala wala gali كنت ما من قابل يهابل فغا آدمكم من مكان مني كما سرقا دو جيرولا دام دوما كما سرقا إلى مكا قويا جيردن دو كما سرقا كنايا والمكا كمو فسير ولا فلغو ولا دوغلو نيغا آدم كو kokoro do sindra dugolo gan tuma min adam sagina ay qabila nyininga kababal makema akonne ta ko sibayde ako abla iya faqade odi goso i fargolo finyana ala dimina kuru qabilu tara agini ay abalma musulmina abullana kata adan iblis sunanama akwama tasmai habila ka badul fen dunde barika sabuge ya kumbe tasma batu kuma nayi ka tasma jo obikiye ani ko felai ay baitun nari ya ujo tasma so ma folo minye tasma batu ya lede qabilu kera ma siti temenaye fo ga kiruni farai qabila dendo nyesina kadro qabila ma afiento do ana dembe nyombe fiento ndengo afama nimfili fa qabili de ayakirun ni farai ayafa fiento dengo afama ei fafaga no qabila yi fiento nya bulugurda aya dengi ayo gosi o sara fiento go bone benne ne fafaga ninga kerniye kan dengi faga ninga gosiliye qabila demdumana ube chininge dugolola fo kata se no ga jidan dimelen nanima oyo luto jila ubela jele masuma to ula tanubi alai mana shishu odendo tora fakada qema jodoma adama masa wa yelike kamina deuna babilanna nam min ajli zalika kamino de gozo katabuna
أوني أسبين على بني إسرائيل إسرائيل ديونغا أنه كافكوني من موما قتل نفسا لو إنم فغا بغير نفس نامجن نيني كايو فغا أو فساد ولا نامجن تشيني كايو كي في الأرض دوغلو لا كافريا ولا جنيا مسلميا كوفي ولا بينغني إسراكا وكأنما قتل الناس أبيكم إن أبوتك لمغي مودفا جميعا مو بلجلي ومن مومي أحياها لو إنين كلن ينميا كأنما أحيا الناس أبيكم إن أبوتك مود ينميا جميعا مو بلجلي وقد جاءتهم رسلنا أباتي أنغا كراو نانوما بالبينات نمعجزوي ثم تسغين إن كثيرا إيقالو جمعقلو چاما منهم كامنو لا بعد ذلك ونالينغو في الأرض dugumagolo la لمسرفون ulu yecin gelawde wi dansagun kafiri ani fagali إنما جزاء الذين modo be fum ko aran yem uro inata kabila do kamina arabula ma siginde kundu unana madina ka silamaya banga kenega bana baatu kundu mana madina jire ma yusuro uye koma jaral ke alakirama sallallahu alaihi wasallam kamini banana alakira wunya mariya kuka bo kadro nyogo je saraga nyomema كانت 15 nyame tan duru kundo ukumbolu ge kulula مع عتيق alakira ka jonga horale odu kumeke nyame nunge قال له يسار baba ko yasaru nubi فلما سهوا tuami nu kinera قتلوا رائي uye bari nyame nono ale katelini o bananye kusubi ne nyame nono mi ki fala doron a fargo invita uye nyame nono nummi ukinera رائي uko ni na tabiri anga zinga murti segile uye bangena infaga مستاق الإبل ka bange وارتدوا ka murti ka muslim yama وقد وقال nimma ko folem uye keleke uye fagalike uye shinike uye murti la fana فبرق رسول الله o kibara sira ala kira sallallahu alaihi wasallam فأرسل خلفهم النار ay sotigi muganci unofe خارجه unana nu yegoyi قام رسول الله بقتل ala kira nyamara like sallallahu alaihi wasallam خطي أيديهم nu bolo tigeli anu sen من خلاف kamini fungu nyoyala فسمر ka أعينهم kini bolo tige ka numa se tige o de menen ko fana ku genge وتركهم nam بالحق ku nyew ujin ni tasmani ko mana ka ujeni ko mina ka marke kula ku to gununguno na o fo bituko unyim fa farala ube jinyini masima songa jiduma nam إنما جزاء الذين innama mughsara يحاربون الله ma minum be ala kele ورسوله ana kira ni silamaw keleliye ويسعون no betama في الأرض dugugolo la فسادا kinina أن يقتلوا ku faga أو يسلبوا wala ku siri أو تقطع أيديهم wala ku bolo tige وأرجلهم anu sen من خلاف tamini fonala أو ينفوا wala ku gen من الأرض kabo dugolo la ذلك bari ni me tartibi wa fagali be moye no fagali ke jazaan wa faqan sirli be moye gengeli be moye ni o fagali ke kana fulo mina tigeli be moye mi na fulo mina nga ama fagali ke nam geni be moye mim nye baba lige nam ذلك ko mi nyoye لهم مخزي e doya ma de في we الدنيا jingonnana ولهم عذاب la zababuye في الآخرة la عظيما lunga bon إلا الذين aminu تابوا tubira من قبل أن anka gonnunye تقدروا yani au kase عليهم la فاعلموا ayado أن الله fa Allah ta'ala غفور ya fa ba'du رحيم ya ba'du يا أيها ya mu الذين maude kodo آمنوا no loli man yara اتقوا الله ay siralanye وابتغوا الوسيلة aka sabu nyuma nyini إليه kadalama وجاهدوا
aka jihadu ge في سبيله ala kasrala لعلكم adula tuflihuna anani rubasru إن الذين ala ajra anna yanu ako ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah ako limana jong aisran alani aya batu aka nyini ninge kata alama wasila munde wasila ye fende tafsiru tigu ka fochogola fengon fe nabe awsurunya kata alama ake kanake nyamariya fatantiya obe mo surunya kata alama nala ku ka minge ko ke na ko ika min toy iko otoyno oye wasila bon o de menango fana wasila kuma don arabkanna abi fo amma ko chemanje fe ani sababu nyuma wasila de ye chemanje fenye ani sababu nyuma bara nyuma mbola alabatu bola onanyo onan ani fana wasila alakira yire sallallahu alaihi wasallam aleka kanu e wasila do alakira sallallahu alaihi wasallam anani minye kada kira yire la anika tugu akanya mara kanko o fanaye wasila do ani sabu nyuma do ni alaba nyinan fi anga onyini kata alama o alakira sallallahu alaihi wasallam akano na blaw o fana bi do o konnana komina fu aw ba kalama chugumi don gelaw fancha man fana be wasila fachari alakira na agano na bilaw awa oluga kanu anika tugo lugo o fana wasila do ninguma kelenge na bele jile abe sabatilelo bon yano akaga anganjo hakili jingi wasila ina barika sauke ninyorola tafsirtigi do be no luga kuma ka faringo sobe katro sufiyaw mashayikh sufiyaw tafsirtigi do be kuma kolo girnde nyesi uma ninyorola do yerebu nen do bu ke mushirku ye awa do bu bodala barika daga kuye wasila en fachari bi shaykhi al murshidi chogorami ni obe kanalike kuyi wasila facharnoye ko wasila ti oye doga kuma ga cha ayro la kusube ama fo wasila ere lugha kuma nya fa chugumi nanye ota ame tafsir folo minta ko kuma gambila jelela sawma oye misranka ka tafsiri no sha'rawi تفسير تيجو ناظر شعراوي تفسير معملو عبادة لي أكو اتقوا الله أكو عسرا لي أن الحق سبحانه يطلب منا الله تبارك وتعالى أكمنا بانيني أنفي كو أنغان جانتو عليك تاسرا لا angake daiman waqti bilajlina Allah tabaraka wa taala fi ma'iyatihi alabiki anfi alabi faranka la halaminuna kwanga dumi ula halayanga falinaj'alu liwiqayata bainana wa baina iqabi anga tangalando anni alaga jangata ce tangala anga odu anni alaga jangata ce ومن عقابه النار تسمعي على ينقطعوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي نتقي صفات الجلال والنار من خلق الله ونعم وجنده أكو أيسرا ألاني أكورو دي ألاكا كالانجيا أنا كامل الجلم مغنقتو بس ألاكا مغنقتو بتلاتلابي sifatul jamalu be sifatul jalalu be ko anganyere chogodo alaka sifatul jalali surli sabuma tasuma
oye ala ka danfen do ye ana ala ka sifatul jalali kele bolo do ye ako wabtaghu ilayhi alwasila ay nabhathu an alwuslati allati توصلنا إلى طاعته وردوانه وإلى محبته وكرودي أنغا سيكي كابو سلام نيس تغلاما ومن بالاسي كتا علاكا باتوما أني علاكا جنيوما أني علاكا كنوما وما هناك وسيلة إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى أكو sirasite no min be magire alama fo femi ni alaye o ke sharia ye sene be alaye alaka sego talero wa li yataqarrabu insanu ila ayi kainin illa bima ya'lam annahu yuhibbu o dalwe mi ko yallaw adama dembi se ga surunya katoro adama denduma ka gire chogo nyini gata ama iti gere kata mani foye foni ya do ko min gadi ayi ni ya do iba fe ka sunya mimma ni ya do ko fe min gadi ayi ibi sunya kata ma ni o fende wa ala li mustawa al bashari nahnu najidu man yatasal madha yuhibbu fulanun fayuqal lahu fulanun yuhibbu ribat al unuq فيوديه عددا من رباطات العنق ويقال أيضا فلان يحب المصباح الجيدة فيعذر له مصباحة رائعة إذن كل إنسان يتقرب إلى أي كائن بما يحب منا تزنو نيبا فيكا إيجري فاما دولا سنو إبن ينغالجي من نكادي فاماني كادو جمعين نكادي أيه niyo dama no bi jaye na hakili bi jo ife donc do ba foko karawasi misali yala quoi karawasi de kari kade karsai ibe karawasi dama do la ka tolu dama walma karamage kolosu nyuma de kadai iba ay se ka kolosu nyuma mbado nyini ka to o dama wala ni ya do kadu mi ngadi famai ibo de labe kata dama o kado minni ibada mani ay fo kado de mako wasilatu e wasilai arama dembele jelembe ayre gere kadro nyona arama deuma ni fenye ni o kadi ayi ogmana namba feka gere ka tala madum ogmana min ngade alay ambo de alama ta'ala allah ala kun ni damfun tekilini chendo nga tumando labe misala nyuma ndairema namba fika gere ga dalama femi ngadi alai ambodi di alama wala ami surnya ga dalama alayo banga anye hadithul qudsi la ako man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه alako ni ma minye walju kelen kon ale ko ale o tigila duniya ni kele iga don ni ma min gon be walju kon ni kele nyogonti ela ni alaka walju te e gon sen degire la ka talama sabu alako ye kele bangan ni eche agonga jonti wuli nabi gire kana ale alama mana jonyere ko ni magere ka ale alama ni foye minga no lembe kana ale alama kateme fenga ni ale yo oke farday jonka gere suryanyi ale alafe ni fardawi ko de kafsani fembe akonga fardaw diulengo ga dafa jonti wuli abe surnya kana alema ni nafilawe fale billabanga ke afi ninkera fi kuntu samahu alladhi yasma' bi mika tlo minabi menenge nai wa basarahu alladhi yubsiru bi mika nye binabi frolige nai wa yadahu allati yabtashu biha mika tege minabi minalige nai wa rijlahu allati yamshi biha mika asenye semini abitama nai
wa in sa'alani la'utiyanna ni jonyen deli mbason wa ilwala in ista'adani la'uizanna ni jonye tanga nyinin fe mbe joyin tanga donc ni wasila la jumai ka fardaw di udi chogola ani udi wagatiula fardaw du lengo ka nafila uchaya nafila salu zikru kolu wurdi ku chaya jonti wuli aboluka fo ala bi labanga ke afi ni ala kera afi o joenga ko bi ke kabako e akameni o bi ke ni ala e ala yere bi ke akameni ala bi ke anye ka ke asenyi ka ke aboloe na ala delimi na ala badama o de ko son ala bi to so ko karama ke aka walijuye hal ni ayaso walijuya sharti te karama yi Allah tabaraka wa ta'ala sene baya ka sukurta lendo abi sira jeya jonye aba fo hadisul qudsi la tuni ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ko aleka jonte wuli abe surnya kan alema ni fewnye na alemu wajibiya akan أي العبد يتقرب إلى الله بالأمور التي لم يلزمه الحق بها أبي كده كتعلم نكوي كومنو نعلم جاكو يناي ولكنها من جنس ما افترضه سبحانه nga nafla nunu mbike ni fen kalite de fen nonya de ni ala bi batu ni aye fala ibtikara fil ibadati karabalite batula nafara kuka wurdike ibe wurdike ni fende ibe wurdi mi ni ala ye o ke sharia ye ala ye munye dinde ke sharia ye misali ala astaghfirullah ala ye anya maria ni oye o chayali o sharia de ni donikela belajilenga benganye fonyoate donikela no yonche ola komi kira yere kumbe oke ga cha chugomi tuma dola kumbe jetikala o kele okmana wasila nyinini kabo ala yoro oyaka batuye ani joli tasira jelenga ake ani kanake e wasila yi wal wasilatu indana aidan hiya manzilatu min manazil aljanna والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة فقال إذا سمعتم المعزن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة وسيلة فنا أنيرو joro do kamine arjana joro la dudo kamine arjana dula alagira sallallahu alaihi wasallam aya nyini anfe ko anga ala deli aleye wasilala okoro ko alagira yi amfanage sabu nyumanye aye anga duuke aye yala sa alena uni wasila isro bari alagira sallallahu alaihi wasallam alabe an sanfe nga obinata aya nyini anfe hadisi salim na kuma bi bukhari na chukumi kafo ku anga wasila deli aleye ko nga du okay aya fam alagala nyini mantumbe la jelense ko uka du okay aleye alagala yi anke wasila yi ani ni fen soroliche no ofana arjana ka martaba doyi ko wasila ako na salwela la me ay fe nyona fo ni salwela yo fo o ko fe aka saline muhammadu kan ni ma min zallan ne ka saliko kelena ala bi salika ni aye shaitan o ye jati de dan ka jati do fena don gelaw bela jele benaka nafla baraw ko ka jati kala ko o ye sharia do fanaye o te ko kuraye dina ko nana ko fe akala deli ale wasila la ko e joro de
arjana konnana ko amanga jonsiye kamin alaka jonna ko ne ba fe ne ka ke o jonye ko ni mami nye wasila deli aleye ko suran dombi wa daga otigi suran dombi ke otigi la moy bon wala nuridu an nadkhula huna fi majal at-tawassul bin nabiyyi aw li awliya'i لأنها مسألة لا يصح أن تكون مثار خلاف من عاد شعراوي عليكو كو علي تافي كدون يانو توسلو كنيكونو نينبي ماي ولا والجوي sabu ko oye masala de ko amanga masika manganchi ola o manga nga fitna wuli kunye masini nyoje sharawi kote ko masimanga fitna wuli ola fa ba'duhum yahkum bi kufri haula ngo benata mo manga manga wuli minna karamodo surula sisanno ko sai na jiyo labaina ulube kiri ni nunu ga kafriyai ya fam o gara mo me partu jumaina dina tabulo la ube wahabiya udela wahabiya ude be kiri ni islamo ga kafriyai kadaka uye nabi man doki wasilai walma uye waliju doki wasilai kai wahabiya ka tabulo be na ya mangame wala na ninnikame wala na lagosilikame wala na sabtelikame kana nyingalike biga mimi ndala wa biya de do aka akoka ni kama gwangwa awo kuma biya antabulu do antabulu te kasimu goma ibe kam lagosi ma mi be bien persante o yaunde ngadina ni yoro mi filiye mo osro ni ma jeya ati dongo ati don o de ko so antini nunga yanu mimbe ambafu nanya fo fana me lamini ge ya famu nanyi cheme amitu ogoge ngama cheme mimbe tebe ambe min donga parce ni be ni dara mo do ka hakilata kano chogo mo do feno mimbe ka fo kibe wuli ka boye ibna ni dalude nega dalu ma 71 dron donc ay butu jogola ba anyi sigi ke kata surula ni aya ngile awdahu ilayhi wasila ne tafsiri min laje kata surula kamina ngulla yanno kana fuga fajiri se ne bi gane aya tafsir laje tafsir tibula kitabula kado neti kono ka laje fa bele jelefe ka sigi lu kyala kitabu minun nana kala ko suluke ani kitabu minun nana kala fasaluke anya bela jelenye nga kuma bagruma fola nyasro minun goni bella ko silike dron ole wa biawde kuma bagruma fola ko wa biawdo wa naqulu liman yukaffiru limutawassilina bin nabiyyi aw al wali sharawi ko amba fu mogoma ma min be tawassulu bagaw ma min bu kafiriya ni anabi me ko tawassulu ge nabi mando ye wala mo tawassulu ke ni waljudo ye ma min be o ke kafiriye hazibu hada alqawla qalilan hazibu hada alqawla qalilan islamu kafiriya bagaw ko aynin kuma in sege doni aje timina ka kuma ina doni إن حدوث مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم ko ma minu ben nina tanu ko tawassul ba ku be mushrike ko minna nanaye ko famu yandanya ko do parce que ngara mo ni fodron ko mina Muhammad ibn Abdul Wahhab ale de kuma nan nye wambaka musala taala abe kafiri abe mushrike non kana gete ikana mo ya fo chendo nga anyama jodoni ire ka jetimina eska salamu do ibe kafiru do ire ka jetimina nintende ka kuma ire sharawi de kan lagali aka tafsir kono
ako famyan tanya eresit jabu de donc mana famyan tanya de nanai falladhi yatawassalu ila an-nabiyyi aw al-waliyyi huwa ya'taqidu anna lahu manzilatan inda Allah ako mami na be tawassulu ke ne atigila mati foy batu ni ala kelembete abe ala kelembede batu abe sun abe sali abe jaga abe hiji la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah asune minu oye hissan wa ma'ana asune minu oye ba ukmanam no tigila ma ya don kafoko ninde ni ala ka suru ninne kanu nin kanu min benero ne akanu ala de kama mba nyini ala fe ni ukanu nye ni eta wasulu ke nini nabi nyimai kanu min ben nabi nyimai ci eta wasulu ke no de yo eta wasulu ke ni walijuye kanu erla sonde be na ci ifati kanu erla sonde be na ci o kanu ngem ngama ayibla ala batu mina ko nyenyu manjirila iyo kanu ngeo de kama ge etika ale batu ale te agayatu ale wasilatu duruni wasilatu duruni ko sira هون كافر بزاي كلين شغلي وليعتقد أحد أن الولي يجامله ليعطيه ما ليس له إلا الله طبعا الله يلاو ما دوبا ميروا كفو وليجو بنا مسلا نغنيا كفنديما فمي ني علامة أولاتك يه أي موتو ميري بما دوكو موتو ميري وهناك من قال إن الوسيلة بالأحياء ممكنة وأن الوسيلة بالأموات ممنوعة ونقول له أنت تضيق أمرا متسعا لأن حياة الحي لا مدخل لها بالتوسل فإن جاء التوسل بحضرته صلى الله عليه وسلم إلى الله فإنك قد جعلت التوسل بحبك لمن علمت أنه أقرب منك إلى الله فحبك له هو الذي يشفع وإياك أن تظن أنه سيأتي لك بما لا تستحق أقول أنه تزرو مودو سر لكو وسيلة كو كاكيني نياناموي كو بسكاكي كو نغا كاكيني سوية كو باليدو أما فوتك لموما ko ebi ka kodo de koron femin dalil min yide waledo sabu nyanama ka nyanama ya donyoroti oye tawassulu konnana sababu ya konnana bari ni tawassulu nana ni kira ga kene sallallahu alaihi wasallam ga dalama okoro de tawassulu ke ni ga kanue maye ni ya don ko ga surun alama ga temiga okmana ega kanu mimbi aye o de be sunali don kanu mimbi edu sukuna katro ama o ti dlo ni nyama yani sayo ekmana ikana miri koni ka foko obina fendi ma feminina mangano wal alama femi latige no la auto ni sababu drone wal jama'atu allati taqul la yasifu أن نتوصل بالنبي لأن النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى نقول له شعرويكو جمع من بافو كو أتدقى جمع من ولي أبا نو بافو كو أتدقى أنك توصلك نيالا كراي كو بارك الصاحب على كرا صلى الله عليه وسلم كو أي لمنا كتا الرفيق الأعلى أترى الله أما فوما انتظروا قليلا أنكم ظن وانتبهوا إلى ما قال سيدنا عمر رضوان الله عليه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امتنع المطر نتوصل برسول الله ونستسقي به ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم توصل بعمه العباس وقالوا لو كان التوسل برسول الله جائزا بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
عن التوسل بالنبي بعد انتقاله وذهب إلى التوسل بعم النبي منا جماعلومي نوكو كواتي بي أنغا توسل كني على كراي كو ساب كواي لمنا كتا لارا أما فوما أنغو ندوني أكا الله كنو كتا في من أنغو نتيجو مريوفو كو أنغيرا على كرا واتلا نسانجي بلا أمي توسل كني على كراي أمي جيني ناي ولا wasilatu asabatara koni kafoni mfane wasila doye bari ka sabu ke kira sahabo yake uyake ni joni nyanama dako ka fogi wasila gen bakuru ma ko ntisi ka fam ba sitan no to meme ne alakira na so mele mana umaru ya tawassulu ke na bina ke abasi ba minu me tawassulu balini suye ko na to tawassulu ni alakira na kunda galedo alakira ka so mele maleko ko umar bin al-khattab kundina yelema ka bo tawassulu mani alakira so mele malengo kata tawassulu ke bi ammi nabi ni alakira binage amu nyingaw aqala umaru kunna natawassalu bi nabiyyika wala natawassalu ilayka bil abbas am qala wala natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika amu nyinga yala umar bin al-khattab ko folo angu metawassulu ke ni ega nabi nyimai ngasitanno ameta basulu ke ni abbasi umar ya fotende wa ai ama fotende ako angu metawassulu ke ni ga nabi nyimai ngasitanno ameta basulu ke ni ga nabi nyimai binake amata ka kan nabi nyimai ndaw umar bin al-khattab abu bakala malika salama ga koroni abbas ka salama yayo abodo point min be umar bin al-khattab bolo salama la onyo onda abbas bono ni ya abbas ya ereto ikono ya ereto salama folo min be ko luto ka sangatra abbas ma obi sangatra alakira de sallallahu alaihi wasallam ka jiranna ka fa bi daga ni mo wore min ti ala alakira sallallahu alaihi wasallam e pi ka jira fana ko ni be sangatra alakira de ma bari jido uma ko bala abasi de mako bala yalla ولذلك فالذين يمنعون ذلك يوسعون الشقة على أنفسهم لأن التوسل لا يكون بالنبي فقط ولكن التوسل أيضا يكون بمن له صلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساعة يتوسل واحد إلى غيره يعني أنا يعتقد أن اللي يتوسل به لا يقدر على شيء ما فينغو توسل رده توحيد دلوه ni ma mi tawassulu ke ni ma nyuma unye ibi o tigila ma min bika ala kelen bere batu na ya tawassulu ke ni ma nyuma unye ka dalama o ba jira ko aka tauhidi sementi aledo sabu ibe ma min ke wasilai ibo ka desede don o iba don ko o yere tise ale bi ke sira de kadro fema kanu min be enache ega bisgiyala ani ala ka surun edu ale ala jiraila misali ala o kanu min be ena ce ibe ala delino o kanu de hakikala donc iba do ko o tigire de seledo ala de sebai wasila tawassuli rebu o de jira katemi fento bela jelenga ogmana anga tauhidi kene senya sunitle tauhidi kasur tauhidi amiga be birsa mo golo amiga be nyami de orka anga nyana wa mbiga be nyami nde tawhidi de min me tawassulu ke ni ma nyumanyi o de ka tawhidi sabatulendo kateme min be afo abi islamu kafira jakusala kali kafiru fasayawe katemo tila maka tawhidi ka bare ni kunga tawhidi isnyalenguno ikunde islamu ke ko kafiri naam hakaza نعم إنني أتوصل به إلى الغير لأني أعرف أنه لا أستطيع أن ينفذ لي مطلوبي إذن فلنبعد مسألة الشرك بالله عن هذا المجال كو أنا لجي فلنغفياني علي أنغو مسألة كبني جنما
ونقول نحن نتوصل به إلى غيره لأننا نعلم أن المتوصل إليه هو القادر ambe linge sabu nyumanye kanu mimba anna ache ambe oke sabu nyumanye kata alama saba amba don ala de kwanga wasila sabu nyumanye ni fana ya doyi epi amba don fana ambe ga minge sabu ye odesele do minge sebaye oye aghayatu oye Allah tabaraka wa ta'ala wa anna limutawassala bihi ajizun wa hadha huwa muntaha al-yaqini wa muntaha al-iman sharawi ko koninde danganiya danyi ani limaniya dan ayafam lakin al-mutawassila bihi qad yantafi wa qad la yantafi tamam bi tawassulu geni mamiye abina fa ayle be ebi ka femi ni ale be nafanai ayle mako bala tumadu la ibasuru ale mako tala wa watila tumami ni sayyidina umar ya tawassulu geni abasi ni alakira binage akumboke sanji koso sanji dun ni lahalayna alakira tinafanai ode ko sana nani ki makelenye kamini sirifula kamina alakira ka somawla komi nafa kode ya amma ikanda bijiman binake minoledo o koso ambe jinyini ola umaru ka tawassulu ni nabiman binake we dalluya de mau kontrola minu meta wasulu bali ni kirai a soma yelemelengo kadoro jamakulu korda limma kuma bagruma fola yala sanga bo manga jamana tawassulu we fende ni komnya fa chugomi ni salama be nembe aka kata salamya daminala kana blafo bila الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله التوسل هو طلب الحاجة من الله بذكر اسم نبي كقول يا ربي اغفر لي بجاه محمد توسل ده كما كونيني على في النبي من دو تغفولي كومي كافو يا أما يا فما ni Muhammadu sabuye ni Muhammadu kala hurumai الدليل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن الصحابي عثمان بن هنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن هنيف فشكى إليه ذلك فقال ائت الميدعة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إليك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي ثم روح حتى أروح معك أسأل جدا نيه أديسي مني طبرانية لكالي أكام مجمع فلالا أكمانا مجمع كبير أن مجمع سعيدي كابو صحابة ما نو عثمان بن هنفي كابو تشيدو كمبتاكن سكن كتو عثمان بن عفان ما ألا مجينا كباما كوالا كما لا تيجي أكام مكوكا نينابو عثمان بن هنفي أي تشين كلا نندو أوينا ألا نبي دلي kanyi singatima ni kan nabi Muhammadu ye no hinanga nabi Muhammadu nabi nyi singatima kata mama ngam makola yalla sa makoyi anasaranye chendara ayo bara kuma fara jumi ogofe cheyna na Usman ibn Affan gadama dala sigibana na ay minali gena tige ga lado Usman ibn Affan ga kasigi akatapika akoyala chijuman nabi bolo ayaka chinye fai ay chin nsaraye aya makonyi mana akoy du ma fofu sitan akofe abora oyro ay Usman ibn Hunayf binyonya ako ala mi sarala herala akunde fuleli genega china akundi ko fule kanama fotuma mi ni eya akumanyonya Usman ibn Hunayf go ne makumanyonya goyi ngasa ne de sheriara ala kirala sallallahu alaihi wasallam
وقد أعطاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصري فين دول نناما فين دول أني فيا أيو كوما جركة لما على كده صلى الله عليه وسلم نايجا إبي سبالي نايجا مدوكي أقول على كده إكادو كفني فيا لي جلرانغا برمنا تيمبلو أقول ما إنا سليتا روما إكا سليتا إكا أركان فلا سلي إكا سرقا نكلما نوفو شيء أبارا أقول والله كما شري سيرو ما جاني أني fo chain dona anga kasuro anye bi ka yelige abiko menafo nyefin ya kumakena ifeu الله أكبر tabarani go wal hadisu sahihun agwa hadise ko asalendo daluyebe ola ka foko nami fiento nye tawassul ke ni alakiraye sallallahu alaihi wasallam kasuro kiraye rigi kunde o kenenga atara saljita ro dela kada saljita ka sali ka duauke nil fochoye ni alakiraye akala ola gofa dona alakiraga sallallahu alaihi wasallam kasuru kira maga sigiro faranyonya ukmana hadise mafilal kelaka kuma koson ko angalana alai amma chali sigiro majani anye fo ananadu anga ayelike ukmana ni mazhabu kodo mazhabin nani mo ko kuma biya minum bajira ko tawassulu ko bi daga ni kirai sallallahu alaihi wasallam ko flanga fati المذهب الحنفي في كتاب الفتاوى الهندية كتاب المناسك باب خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر كيفية وآداب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأدعية التي يقولها الظاهر إن راسي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك كثر عندما وقد جئناك سامعين قولك تاعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك هنفيوك مذهبي كمكاين المذهب المالكي قال الشيخ ابن الحاج المالكي ابن الحاج عليك وكم مدخلكم نانا مدخلمي نابي بدي أو كونكو صبي أكو فالتوصل به عليه الصلاة والسلام هو محل حتى أعمال الأوزار وثقال الذنوب والخطايا لأن بركة الشفاعة عليه الصلاة والسلام وعظم عين ربه لا يتعظم عظم إذ إنها أعظم من الجميع فليستشر من ذاره وليرجع إلى الله بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن لم يذره الله لا ترمنا شفاعته بحرمته إنك آمين يا رب العالمين مذهب الشافعي الإمام النووي يعلق في المجموع كتاب صفة الحج باب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوصل به في حق نفسه ويتشفي به إلى ربه المذهب الحنبلي أجاز صاحب المذهب الإمام أحمد بن حنبل توسلا كما نقل عنه الإمام المرداوي الحنبلي في الإنصاف كتاب صلاة الاستسقاء أي ومن الفوائد يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل يستحب قال الإمام أحمد للمروزي يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره نوني مثلا ناني نغني كاتا مذهب ناني لا مبا جلا كنن بلا جل ميمينغا ايدي كتوسل كن كراي صلى الله عليه وسلم اني ما نيوماني كو فين كتادو سلامه كننا ما بام نوني توسل كي اني كتاب الله بام نون لاكو دونندو نويه توسل كي كو كتابو دامنو لا انو كو كتابو بايرو لا ukmana o fana dogolente mola o chaman badede biyano kuma bakuma fola nyi kuma folo min fo awe ma site ma kafiriya ko yeta wasuluge fo jamakulu min niye akofawe
no ye wahabiyaw ye sunna mo minnu bu yere wele ko wahabiya minnu bu yere wele ko sunna mo olu debe mo kafiriya ko iye tawassulu ke ni alakira ye walima ne ma nyumanyi akumana walillahi alhamdu tanum bi alaye don gele ko kuma wobe angasa ka bolu ka koma alaka mbe sawa manga foto na manga dawla manyuma nganu alaka sabati andu sukuna salama ka kilenya ahlu sunnati wal jamaa alaka ndume oka anga balaka anga fatu aka kan gunu ka fara alaka ka jamaa sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wassalam بسم الله إن الذين مؤمنون كفروا نولو كافرارا لو أن لهم ما هل ناكو ياسر فهم بلا جلين بولوه في الأرض فهم مدو مقلولا جميعا بلا جلين ومثله دكا نيوناك معه كفراكا يفتدوا نيلا سو نكما بوليكي به ناي من عذاب يوم القيامة القيامة دونغا ينقدما ما تقبل وكنت من عليكي منهم كامنولا ولهم عذاب لذاب عليم من دورو غبون يريدون وبالا ينده أن يخرجوا وكبو من النار كبو تسمالا وما هم ولومكي خارجين بوباوي منها كبوالا ولهم عذاب لذاب بويه عظيم من دوماليدو والسارق سوينيكلا چما والسارقة ani suni kela musuma فاقطعوا أيديهما ayu bolo tige جزاء sarala بما ni finye كسبا nu ye obara نكالا la deselila من الله kaba Allah ta'ala yoro والله ala عزيز se mazado حكيم mazakiri benendo فمن suni kela che min be suni ge ani musum be suni ge ko ka ubolo tige bari ka sabke suni fenjugo bado جاء لاقو من قبل بإيقاب قطاع الطريق والمفسدين في الأرض وهنا يأتي بقضية أخرى يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن في مجتمعه لأن الإيمان يحب من المؤمن أن يتحرك الله تبارك وتعالى سراتيغلاو أني تشينغلاو دوغولو لا أي دوفو لكونغا ولوغا كوبي تشومي أي دوفو لا وسيزانو abina ne kiri were abase ka limana jombe la magala minge halala nyini minge abet nafa min suru ala abase ka ugardi ko tanga barika sabge ibe jekulu mina esengeni ka barake ka gersege suru ka fendo suru ku faranyonga cheningala fana do be aise ka sori aba eni ka feunje ka cheninge iga fen suyi ala ba fe ko bari limana yere ba nyini limana jom fede iga barake bon na dum fara ko iga barake jago ya imana bara minge fo barai annafaka tanga iye annafaka soro nafanga gardi iye amma ni barake ni nafa na lengo do nana kanun onanata kasuro mabarenge igado ka foko bigi sabuye ka barakela kolu décourager donc anda fe ka zonye anga mujida mawgono sonikela ere anta fe de kaye anga sapaw chema nabi tenno mu'minake ala ya jira yanno ko zon a chewu a muso ko ay sonike ni bolo miye ko ga tige kono jugatere ay amba fe ka sebe kelawo ka soro fende gardi fura min dum bola
ni ma suɲɛ i bolo tɛ tigɛ o n'i y'a suɲɛ de i bolo bɛ tigɛ a tuma na nin yɔrɔ la a bɛ ɲini silamɛw fɛ silamɛdenw fɛ ni silamɛya ka laɲini o ka baara kɛ ka da k'i bolo di sen kan o tɛ silamɛya ka ɲini fɛn ye dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadise dɔ bɛ yan nɔ alakira ka hadise ye hadise jumɛn ye dɔ de nana kamalenkɔrɔ dɔ nana ka na delili kɛ ale nana ka na delili kɛ alakira ko cɛ ko na yan gɛrɛ yan nɔ a gɛrɛla alakira la sallallahu alaihi wasallam a gɛrɛla alakira la alakira ko a ma a ko yala a bɛ cogo di ko yala fɛn tɛ foyi tɛ aw bolo a ka du kɔnɔ wa ko birifani belebeleba kelen de bɛ an bolo an ka du kɔnɔ birifani sufɛ an bɛ da a do kan an bɛ to ka do siri an yɛrɛ la a ko ani mun wɛrɛ cɛ ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam wa qa'bun ani minan do jifilenba do b'an bolo an bɛ ji min o la alakira ko cɛ ma ko nanu ye nani ka birifani ni ka jifilen cɛ taara ka so ka taa birifani ni jifilen ta ka na di alakira ma alakira y'a minɛ n'a tɛgɛ ye a ko man yashtari hadain jɔnni bɛ ninnu san cɛ de ko alakira ma ko ni b'u san dɔrɔmɛ kelen appel do fu de kɛ jɔnni b'a san nin ko ale b'a u fila san dɔrɔmɛ kelen alakira ko jɔnni de bɛ jireli kɛ dɔrɔmɛ kelen kan a y'o fɔ siɲɛ fila walima siɲɛ saba cɛ de ko ne b'u fila san dɔrɔmɛ fila a ko na ni wari alakira ye o di o cɛ in ma ka dɔrɔmɛ fila minɛ ka dɔrɔmɛ fila in di cɛ in ma n'o ye lansarikan ye a ko taa dumuni sa ni kelen ye a y'o kɛrɛn ka dɔrɔn a ma i ka taa leselikɛla san komi n'a fɔ jele taa jele san ni dɔrɔmɛ kelen ye i ka na ma ni jele ye don in taa dumuni i bɛ ka dumuni min deli taa dumuni in san ni dɔrɔmɛ kelen ye a ka t'o dun bi o ye bi dumuni ye i ka na ni jele i ka dɔrɔmɛ kelen don jele la i ka na n'o ye a taara kelen don jele la a nana n'a ye o yɔrɔ bɛɛ la cɛ nana ni jele ye a ko cɛ ma ko taa lɔgɔ ɲini ka na nka n'i ye tile 15 kɔnɔna na tile 15 don o don i bɛ taa lɔgɔ ɲini ka na nka n'i nana i b'a feere cɛ taara a taara lɔgɔ ɲini komi alakira y'a yamaruya cogo min sallallahu alaihi wasallam tile 15 tɛmɛnen ko cɛ nana ni dɔrɔmɛ 10 ye a ko nin ye n ka lɔgɔ sɔngɔ ye n ye tile 15 kɛ lɔgɔ ɲini na nin y'a sɔngɔ ye alakira ko taa fini dɔ san ni dɔ ye i ka dumuni san ni dɔ ye a ye fini dɔ san ni dɔ ye ka dumuni san ni dɔ ye a ko continue n'i ka lɔgɔ ɲini ye nin ka fisa i ma min an taji alimasalatu nakitatan fi wajhika yawm al-qiyamah nin ka fisa i ma ka tɛmɛ delili tomini ka taa sigi i ten kan kiyama don na i ɲɔgɔnnaw cɛ ma ka taa kɛ majigi ye i ye kiyama kɛnɛ kan nin ka fisa n'o ye ni ne ka fisa n'o ye dɛ o la a bɛ ɲini an fɛ falagharadu lasasi an yahmi al-islam afrad al-mujtama min ka ɲi silamɛya ka kɛnɛ maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n tanga i y'a faamu ni maa min ni balo t'a bolo i b'a tigi dɛmɛ n'i ka hakilila ye i b'a tigi dɛmɛ awa n'i ka donta ye ani ka se ni maa kamalenkɔrɔ nana deli kana lagosi dɛ i y'a dɔn hali bi ni minnu tun bɛ an ka kɛnɛ kan an bɔra ɲɔgɔn dɔ la bi o an bɔra minnu tun bɛ an ka sigiyɔrɔ la an bɔra ɲɔgɔn dɔ la bi parce que ne ko kamalen ma ko ale bana b'i la ko foyi t'ale la an ye bilasiraliw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ don o tɛ sɔnni bali koyi
nga maybe kono jeya tigi ka boda do jira la parce que atigi sirlendo atigi ka yere bo akonna na quoi voilà na fara ko karta bi fendi o kasi ka fara delli kala ga kasoro efsika fere were tige ka iyere sutura nae kasoro ma delli ge donc o fere nyini hein delli manno e bi ka barake watila ni ka barabe delli ma watila ni ina de setu mamidum abi gele bala kara ya amlasra sallallahu alaihi wasallam ko anganga halalaw nyini bede ka barake be ka doge o ni fogu nyemi min bina ni sueli nye doke baliadi ebe dum ni jaget aduma ngadi idagono e ko ite fenge jago ya bina laba ga fendo de geno sueli minti bi alama bani du sueli ke sharia ni sharia bi alade e bolo bitige taw bolo bitige sueli hake jumaine la rubu dinari bolo bitige odela na folo mi na ka sabi bobo o kuma balladola ku yadun bi khamsi ma'in asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi rubi dinar tanaqudun ma lana illa sukutu lahu wa anna uza bi maulana minan nar ma aride ni ndongilinda alego ko bolomi a valeri bita mutukali keme durula ko la muna uyo obolo intige mutukali kelen tlanje nana ako ko silama dina ko ka kuma nyoko ngoyade abada la ti undala ko ngamba ndade akantenno kansira andaba mai akan gisho tuma kuma ale ma fambuwa don gela mieli mena join o sagilika ka ako izul lamanati aghlaha wa arkhasa zullu li khiyamati fafhamu hikmatal bari dana ga bunya o de valeri dama ka valeri ke kemeduru nga jamfa ga doyama o de valeri bo ala e ka dali masaka kodon ikodon kalbun aminun khairu min insanin kha'un wuludana le mimbi atigi gardi o kafsa ni aramaden mimbi de kana walfenshwe wuli mimbi banganchi la wuli kafsa yu aramaden ala ida fen kordale la kordale fi ahsan taqwim thumma radadnahu asfala safilin nima to bunya kono ibi sek nga gefe majgile mbela majgile ala alek ba fota na khudu min bala na khudu talaw likulli maqam maqan yoro bena yakmadu bismillah aman mu'min taba no to bida ba'd zulumihi agando yinin gofe wa aslam kabaranye fa inna Allah igado ko ala yatubu ala bitubi alayhi odila mama inna Allah igado ala ghafurun ya fabado rahimun hine bado alam ta'lam yale maduma anna Allah kafala lahu mulku samawati sangolo maraba lebolo wal ardi ani duguma golo maraba lebolo yu'adhibu man ala be mola zaba yasha'u nayo la zabalikanu wa yaghfir ala bi yafa liman moma yasha'u na yafa kanu tigla moye wallahu ala qadirun sebado ala kulli shay'in sembe la jelinga ya ayyuhar rasul ya kiran
لا يحزنك الذين mawkani dimi يسارعون minnu bɛ ɲɔgɔn gɔngɔmaya بالكفر kafiriya la من الذين kabini mɔgɔw la قالوا maa minnu ko آمنا anw limaniyara بأفواههم n'u dabaraw ye ولم تؤمن قلوبهم dusukun ma limanaya ومن الذين a maaw bɛ wuli mɔgɔw la قالوا minnu yahudiyara سماعون mɛnnikɛla jugu do للكذب nkalon ye سماعون mɛnnikɛla jugu do لقوم kabini e la mɔgɔw ye آخرين n'o ye maa wɛrɛw ye u bɛ ka kuma lamɛn ka taa fɔ maa wɛrɛw ye sama'una minka li ajli qawmin akharin min al-yahud u bɛ e lamɛn k'i ka kumakan ta ka taa di jɔnni ma yahudiya wɛrɛw u bɛna sɔrɔ ka fisɛfisɛli kɛ a kan yen jigili sababu alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min n'a ye hijira kɛ ka taa madina sulu kɛra ani qurayzata cɛ u labana u bɛ taa kan segin i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ tun bɛ ani Khaybar ka yahudiyaw cɛ a bɛnna k'a fɔ ale muhsini fila de jɛn'a kɛ kabini la cɛ kɔrɔtalen ni muso kɔrɔtalen mɔriw y'u kunnafoni k'a fɔ ko u b'u gosi bisaɲɛ 100 u b'u finya ni finfin ye u b'u yɛlɛ ka fara fali kan u yɛlɛmalen o kɔfɛ olu o de Qurayza ci ani alakira sallallahu alaihi wasallam o b'a ɲininka ka bɔ o ma u k'u ma n'a ye nin ɲɔgɔnna de fɔ aw ye tiɲɛ fɔla don a ka kuma in huja de an ye an ma yo a ne o tɛ nkalontigɛla don u nana ma a y'u kibaruya k'a fɔ k'u b'u farala bɔn ko a bɛ Tawurata kɔnɔ ten de u ko an ka mɔriw u ye an kibaruya k'a fɔ u fila u b'u gosi Jibril ko alakira sallallahu alaihi wasallam e ka ibnu Suriya kɛ an n'u cɛ a y'a magankuto a ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam aw bɛ kamalen dɔn min jɛlen don ɲɛ kelen don n'o b'a fɔ a ma ko ibnu Suriya o ko an b'a dɔn o de yahudiyaw la dɔnnikɛla ye dugukolo ɲɛ kan ni fɛn ye min bɛ Tawurata la a ko o ye ci bila a ma u nana n'a ye o y'o kɛ a ye ci bila a ma kana a nan'o ma alakira ko a ma sallallahu e de ye ibnu Suriya ye a ko e de ye yahudiyaw la dɔnnikɛla ye a ko yahudiyaw b'a fɔ de alakira sallallahu aw bɛ jɛn ni ale ye kiiritigɛla ye o ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam mi kangarda ala la ala min ni batuluma foyi tɛ n'ale tɛ min ye baji ci ka aw kisi ka Firawuna la k'aw k'olu to ji la yala aw bɛ farala bɔni sɔrɔ a ka kitabu kɔnɔ mɔgɔ kan maa min kɛra musuni ye a ko nka lari masa ni e ne hakili jigin n'o ye ni ninnu siranɲɛ kun tɛ ko Tawurata bɛ ne jeni ni n ye nkalon tigɛ walima ni n ye yɛlɛmali kɛ n kun tɛna jɔ a la dɛ yahudiyaw ka maa majigilenw godonna a kan naam a ko ne siranna ni n ye nkalon tigɛ lazaba bi jigin kan o kɔfɛ a ye alakira ɲininka ka bɔ koɲɛ damadɔ ma a kun b'o o dɔn kabini a ka taamasiyɛnw la a y'a jaabi ka bɔ a ma a silamɛra alakira ye ɲamarali kɛ ni jinɛ kɛra fila in ye u y'u farala bɔn misiri da la naam naam bisimilayi يحرفون الكلمة o bɛ kɛnɛma yɛlɛma من بعد مواضعه a dalen ko a dayɔrɔ dɔw la يقولون o b'a fɔ إن أوتيتم n'u y'aw sɔn هذا nin kiiri in na فخذوه a y'o minɛ ولم n'u تؤتوا ma nin di aw ma فاحذروا a y'a cogo dɔn dɛ ومن mɔgɔ min يريد الله فتنته ni ala y'o ka lafili de la ɲini فلن تملك شيئا i tɛ foyi mara له o tigila
yamaye من الله kami alaga nyangata ulani abisego nyoni أولئك الذين ulule mauye لم يريد الله ni alama la nyini أن يطهر قلوبهم aku dusukun seni ka bo kafiriyama لهم خزي lamali في abuye الدنيا yin gono yanna ولهم عذاب la zaba buye في الآخرة la rala عظيم minga bon سماعون meningela bawdo للكذب ngalonye أكالون dumuni kela bawdo للصوت haramu ye فإن جاءوا nuna nima فاحكم ega kiri tige بينهم kuni nyonje وأعرض walma iki kodi kabuma فإن تعرض takhiru mansukudi ala yajrawana hukum bainahum kadru ayan damma nam ni kodi kabuma فلن uti يضروك toro شيئا foila وإن حكمت ni kiri la ire فاحكم ega kiri kuni nyonje بالقسط nitlenyaye إن الله Allah ta'ala يحب المقسطين abetlenum fe وكيف soko jumainde la يحكمون no be kiri nyonya وعندهم ka توريد soro tawreda bolu yoro فيها حكم ala ka الله kiri bola ثم kasagi يتولون ubu kodi من بعد ذلك ko kiri ndemenengo وما أولئك lumake ni بالمؤمنين limane jonye إنا an أنزلنا anyi توراة tawreda jigi فيها هدى kana bola gabo filima ونور ani noro bala kiriwe يحكم النبيون nabi ma be kiri naye الذين nabi ma minu أسلموا kolona للذين mawe هادوا be kiri moye min yahudiyara والربانيون don kela ubula والأحبار sefi dona ubula بما ni ben sabwe استنفذوا nuyo kalifu uma من كتاب الله kamini alaka kitabula وكانوا guti songa fale wakanu ukeda شهداء shedewe akan kafu shedo فلا تخشوا الناس yawre muru aga nasara mogonye واخشوني ala gerga ma gudu me tawredala karamo aya fode ay trane ala de na ya dogo ngo mbo no be ay trawnya de ولا تشتروا ثمنا aga na songo vale بآياتي ninne ala ga ayawe قليلا no songo do maniye ومن aha o jumani ka kira ka magangutu dogo ka yalasa jama min bi no fe ukana na chari ube dondon min dima ukana na langolo ode ka alaga dina ke ka mana ka dina fere ka jiye ke ka san akano gede ka jiyeta ka dina bla wala tashtaru bi ayati samanan qalilan akoro do de afam wala nin koro de no de ne kala ne bon ay ni kala ka qur'an mina ni sara do ni mina ila na so de nam nyimo nga barai o ti do ni ngono de parce que qur'an ba chokola ne ma qur'an ferewu ay qur'an ba chokola ma qur'an bo anola ye senge minge iye iyo hakede saranye wala karamodo yang wele kanyininga ni ayen tafsir de ala de ko yahudiya uma ku kana ala kere ka makangutu dogo jenyin ni koso ka kere ka makangutu dogo jenyin ni koso ku kana oke afine bolo bisega bamba fengure kan ebana asro mami ni ibe chien dogo jien no fe bebi den go nam momi lam yakun no makire bima ni fenye anzalallahu ni ala jigi o tigila mawu ulu tigi ulu de kafiruwe الصلاة bismillah وكتبنا nam وكتبنا li فيها أن النفس بالنفس ay sebenenge عليهم kafadaya uga فيها tawreta kunnana أن النفس kafo nimbe fawa بالنفس ninin faali والعين nyebichi بالعين ni chile والأنف numbe tige بالأنف nin tigeliye والأذن tilo bi tige ni بالأذن tilo tigeliye والسن nyimbe nguna بالسن ni nyinguna ni والدروع anya jara foko joginu
tajudu sara de bike ulula ومن nimbaye min jiranna ode ka foko mogo ni mogo jogini minge mogo la awa na soro jogini ntie jogini dantemelenye a nyogo mi bo ire la ngaminye halakilikelaw ye ne ala ya tigi nyuman bo ala nangamba tajudu sara ela nabina ni inni cheni ambi yelema 4 mina lema bon ode ko son koni mo fawa ibi fawa nyogoyi ne mo nyechi inye bichi anola ni horo nyechi anye bicha nyogoyi che muso nyechi anye bicha nyogoyi muso mana che nyechi o chokelelo awannu fana bo chogola kilo tigeli fana bo chogola nyinguna li fana bo chogola fare wala joginu tajuru bisara o fana bela dilena nam hal ni ayasro nin sebena kitab gangew de kan asabatilembe anga shari'a kono bara bi kene aye anga shari'a kono nam bismillah فمن mu'min تصدق no ye saraga dilige به ni tajuru sare ka yafa wal maka basgiri ke kama ire kunna kason uka bwala فهو fawa ot ako كفارة e tusele gela de له ay aka kelenye ومن mu'min لم يحكم no makiri tige بما ni fenye أنزل ni الله ala jigi أولئك otigilamo ulu tigi tigi de azalimuna ndoni gelawye وقفينا تصدق به أي القصاص وقرر بأن أفى الولي أن القاتل ولي فرق أبو فغالباما كوي كفارة دي أي نوبا كان كمين جنولا كما نيمي فغالباما هكي سبا دي دلونا نيه هكي دو بي وي ألاكا هكي حق الولي hake do be o wali ka hake وحق للمقتول hake do be o mo fagalen ka hake فإن سلم القاتل نفسه wala ibe mara min fana kono ko mina fo famon uluga hake be kuma mo fo selama famo de kumbe no alaka hake ulubi je ode no fe ni fawalikela ya eredi سواء na sona تائبا tubi bagaye فقد حق الله alaka hake bibi حق الولي walika hake bibi ويرضى الله ala be mo fagalen lajin من kabo ala yere yoro أما إن أخذ القاتل كرها amma nu ye fagale baga mina jako yala وقتل nu ya faga من غير توبة kasura matubi فقد سقطت حق abati الولي walika hake bina وبقي حق الله ala ka hake tura وحق ani mo fagalen ka hake هكذا ذكره ابن ibnu القيم qayyim ye afuni njogo endela وهو مبني وبا على جلدي أن الحدود ko hadil nu زواجر ko awa zawajirun babalikelando ibalika buko juguma أما على ما مضى amma عليه maliki مالك tamana minga من أن ka الحدود foko hadilu ko furakela kelawdo فمتى قتل nu fagabe ولو من غير توبة anna sure matobe فقد سقطت حقوقه ikado hakewu belajilen bina لأن الشيف bari mbamuru Yajib ma o be qabla. fembe bi membanye nam وقفينا anya fara على آثارهم waqafaina yinum nalige على آثارهم unnouga nabiymu unnouga بعيسى ni isa ابن مريم maryama den مصدقا no kera centiga baye لما fenye بين يديه memba nye من gurlala التوراة kamini tawretala فآتيناه الإنجيل anye linjili diama فيه هدى kana be linjili gono ونور noro ba gono ومصدقا akera centiga baye لما fenye بين يديه membe anye gurlala من التوراة kamini tawretala وهدى ani kanaye وموعظة ani wajuliye للمتقين ani ziran jonye وليحكم أهل الإنجيل
linjili dunge ga kiri بما ango ko linjili dunge ko lu ga kiri bima ne fenye أنزل الله ni ala jigin به fihi linjili konnana ومن mawmi له يحكم no makiri بما ni fenye أنزل ni الله ala jigin فأولئك otigilaman هم olu tigi de الفاسقون batu bobawe وأنزلنا الكتاب fasiri de kafire de fasiri tumadola ubora batu kono awo mais tumadola bilabla kafir fanaka nam وأنزلنا الكتاب an yi kitabu jigin إليك kana yi mamar lamini ma بالحق ni tiye مصدقا kitabun yi tiye tigali ba de لما fenye بين يديه mimme an yi kurlala من الكتاب mini kitabu la مهيمنا shede do عليه kitabu to bela jelenga فاحكم e ka kiri tige بينهم kitabu tigu ni ɲɔgɔn cɛ بما ni fenye أنزل الله ni ala y'o jigin ولا تتبع أهواءهم kana u ni dongo la batuko ye أما ka bɔ fɛn ma جاءك n'o nani ma من الحق kabini tiɲɛ la جعلنا kanu musala de صراطا diina ti sɔn musala ma de a bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye nam جعلنا siratan شريعة an ye taabolo kɛ لكل kelen kelen منكم kabini aw ni mandɔnkɔrɔw bɛɛ lajɛlen na ومنهاجا ani siratigɛ ولو شاء الله ni ala kun y'aw ka kafuli de kanu لجعلكم ala kun bɛ aw kɛ أمة mandon ye واحدة min ye mandon kelen ye sariya kelen kan ولكن nga ليبلوكم a y'a kɛ tan no yalasa ka aw kɔrɔbɔ de فيما fɛn na آتاكم n'a y'o di aw ma kabini sariyaw la فاستبقوا a ye الخيرات ɲɔgɔn dan hɛrɛw ma إلى الله aw ka مرجوكم segin yɔrɔ bi ka da ala ma جميعا aw bɛ ala bɛ وينبئكم aw kibaruya بما ni fɛn ye كنتم n'aw kɛra n'a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la وأنهكم ala b'a fɛ de ka gorobo a b'a fɔ an ka fara dɔ kerun a b'a fɔ an ka fara dɔ sumu a b'a fɛ ka batuluba ni kutaliba de dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a b'a fɔ malikɛ ka sujudi adama ye a b'a fɔ mantonw ka sali alakira kan k'ale ɲini n'a ye i y'a faamu yalasa batuluba ni kutaliba wala diferansi ka bɔ ɲɔgɔn na nam وأنهكم e ka kiiri tigɛ u ni بينهم ɲɔgɔn cɛ بما ni fɛn ye أنزل الله ni ala y'u jigin ولا تتبع i أهواءهم kana u ni dongo la batuko ye وأذرهم i k'i cogo dɔn u la أن يفتنوك u kana ni jarabi عن بعد ما ka bɔ fɛn dɔ ma أنزل الله ni ala y'u jigin إليك ka d'i ma فإن تولوا ni i y'u kodi فاعلم e k'a dɔn أنما يريد ko الله ala bɛ a laɲinin de أن يصيبهم a k'u sɔrɔ ni ɲɔgɔn ɲa بعد n'u ذنوبهم ka junubu kelenw dɔ ye وإن كثيرا i k'a dɔn ko camanba من الناس kabini mɔgɔw la لفاسقون u ye diinɛ bɔbaw de أفيبغون nam yala olu bɛ ɲinin de kɛ wa حكم الجاهلية jahiligankew ka kiiri la ومن maa si ti yen nɔ أحسن min ka ɲi من ka الله tɛmɛ ala kan حكما kiiri ye لقوم maaw ye yuqinuna minnu bɛ danganiya يا أيها ni diɲɛ bɛɛ kun y'a faamu ka kuranɛ ta k'a kɛ ka kiiritigɛla ye bɛɛ kun bɛ lafiya an kun bɛ lafiya ka bɔ don o don ka constitution kuraw falen falen nam يا أيها ya mɔgɔw الذين maaw de ko don آمنوا n'olu لا limaniyara تتخذوا اليهود a kana yahudiyaw sɔmina والنصارى ani nasaraw أولياء teriw ye بعضهم النهي لكل من أظهر الإيمان وإن كان في الباطن خاليا من الإيمان أكو نيل من ين كروتي لمن يا خلاص لي أكمل لمن يا ما بيبرزنت لمن يا أكمل بلا جلما نيجي لسابو وبارة بن الصامتي على ما جانا كباما أنا عبد الله بن أبي بن سلول نو نافع كنت وكلا ubaratu ko te ako dana ma caman be ne bolo yahudiyaw la u jati ka ca shaukatum u ka farinya ka kologiri nga ne bin farawlu la ka ɲɛsin ala ma
وإلى رسوله ani ka taa ka kira ma من ولايات اليهود ka bɔ yahudiw ka teriya ni ka danaya ma ولا مولى لي إلى الله wa bibi na teri jɔnjɔn tɛ ne bolo fo ala ana kira قال عبادة abdullahi ko ابن ubayi den لا أبرأ من a ko ne ko n tɛ n teri bila de فإني yahudiyaw la kɔni فإني cɛw maa ti ko cogo dɔn ne bɛ siran masiba munumununanw ɲɛ kuwa ولا بد لي من kari tɛ ne ye kabini o la فقال رسول الله صلى ala الله kɛra عليه ko sallam يا أبا a huba bɛ fa من e kumana ni min ye من ولايات اليهود kabini yahudiyaw ka teriya la على عبادة o barata buni samiti kan هو الله o bɛ e de ye دونه nka o ti ale ye o man kan ale ye قال a ko idan naqbal kon bi sɔn ni sɔrɔla ka jigin واتخذ بي naam bisimilahi بعضهم olu dɔ ye أولياء بعض do besilibaw ye ومن besili kɔrɔ de ye gundo-ɲɔgɔnya teri-ɲɔgɔnya ko fɔ-ɲɔgɔnya mɔgɔ min يتولهم n'o bɛ